ur vezigel, ur valafen, un tousek, ur vran, un danvat, peseurt lon l'ardain? Amañ emañ. Un danvat. Na petra zo amañ? Un tousek e. Hag ur lapous amañ petra e? Ur vran. Nag amañ? Ur valafen. Ha chatu bremañ un istouer. Piv en deus tchemeuret me vezigel. Balafen, balafen, me vezigel mar plij. Huitade! Tousek, tousek, kas me vezigel dain mar plij. Ne lanchet, ne lanchet. Oh lololo, bran, bran. Me vezigel, oh, me vezigel dain mar plij. Allez, mar plij. Pa, ne lanchet, pop, ne lanchet sel. Reziez erveiñ dain. Danvat, me vezigel, sell ta. Me, ne lanchet na minachet. Hag pi ma me vezigel neuze, gut me mignonez. Un istouer lavaret ibrannek diar-benn album Qui a pris mon ballon, un livre jeunesse écrit par Alain Crozon aux éditions Seuil Jeunesse.